Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн мен 29 май 20-жыл кайрадан Кара Суу шаарындамын. 12-чи дасторкон чачык катарындамын. Сиздерге тартып көргөзөм. 44-45-чи контейнер дасторкондар. Мыналар бар. Булар оптумга 300дөн, размери 2,85ке 1,70. Мыналар бар. Размери 3кө 2. Мыналар оптумга 650. Мыналар бар. 2,30га 1,5. Булардын ценасы 350дөн. Мыналар бар. Булар 3кө 2 размери. Булардын пулу 700 сомдон. Мындай шыкалары менен. Чакшкан. Атыласкан. Мыналардан бар. 4кө 2 размери. 850 сом. Бар. 850 сомдон размери 4кө 2. Мыналар бар. Булар 300 сомдон нерге чейин. Размери 2,85ке 300дөн. 2,85ке 2. Мыналар ошондой. Мыналар бар 320га 1,80. Булар 400 сомдон. Мына турецкилер бар. 650 сом. Розница ценасы? Оптом эже бизде полностью. А розница кандай сатасыңар? Розница мына 950 сом. Мыналар бар. Булар 550 сомдон оптой ценасы. Таныга 650. Мыналар бар 200 сомдон. Мынал бар 650. Мыналар бар. Мынал 130дан мына эко. Мыналар 180дөн. Мыналар 250дөн. Мыналар 180дөн. Анан турецкий дасторкондор бар 850, 900. Мынал 650. Мыналар бар 800дөн. Мынал 850 сом. 900. 1100. Размерлери кандай? 1600. Булардын мыналардын полный размери 2,30га 1,5. 2,30 Мыналардын пачкасы бар 1000 сомдон. Касыла? Мынау. 1000 сом. Мына 1050, 1400, ичинде 10тадан болот. Булар лицовойлор. Мынау бар, пачкасы 1600. Мынаулан 1600. Мыналар бар пачкасы, булардын пачкасы 1300дөн. Полностью. Мыналар бар 1100дөн, 10тадан. 110 сомдон тура келет. Мыналар бар 1100дөн, мына 100 сомдон, 1000 сом болот онтасы. 150 сомдон. Мынал бар 1100дөн, мыналар 1200дөн. Ана мына салфеткалар бар 400дөн, онтасы. Мыналар 350дөн. Мына 400, 350, мыналар. Нерге чейин 350, нерге чейин. Ана мынал бар 450 сомдон пачкасы. Анан кийин мындайлар бар 400дөн. Анан эң арзаны бар. Мыналар бар 250 сом, ичинде 20 штук болот. 12 сом 50 тыйындан тура келет. Анан кийин мындай дасторкондорубуз бар. Булар 200дөн. Размери 2ге 1,5. Полностью 200 мыналар, распродажа. Анан подушкалар бар мындай. 50 сомдон, 50ге 50. Синтефон бу? Булар халатай. Халатай. Анан кийин анандай чачыктарыбыз бар. Банныйлары 200дөн, лицовойлору 100дөн. Жакшы, распродажа. Распродажа. Метраж дасторкондор? Метраж дасторкондорубуз бар. Мыналар бар. Эни 3,20. Мыналардын. Узуну кетерет, канча метр болсо. Эни 3,20. Булар эни 4,5-4 деген залдарга түшөт. Туурасы. Булардын ценасы 250 сомдон метри. Мыналар 250дөн. 250. Мыналар 200дөн. Мыналар 230дан. Мыналардын метражы 180ден. Булардын эни 280. Ана мыналар бар. Мыналар. Булардын эни 210 болот. Эни 210 болот. Метри 150 сомдон. Ана мына чачыктардан бар. Булар комплекттери 550 сомдон. Мыналар, нерге чейин. Мыналар бар 450 сомдон комплекттери. Нерге чейин. Мына аркы баны чачыктар бар. Мынандайлар бар. Ошолор канча экен?
Bular 5 tası 80 so'm. 580 mi? 5 kubi 80 so'm. Yaxshi. Bular rozniца çaçıqlar, boş. Bular rozniца, banный çaçıqlar. Rozницадағы, оптымдағы беребиz. Bular nimalar var? Жазып көрсөтчү бирөөсү. 300'дөн бö? Розницаға. Розница. Жақшы. Оптым басы пачкаға 240 сомдон. Жөнөтөсүңөр заказ? Келип шу дастаркан чачыктарды алып кетсеңиздер болот. 12-катар телефон чачык, дастаркан аралаш катар 44-45 контейнер Алайбек номери 0551 менен 26-52-25. Шу номерге кайрылсаңыздар болот. Оптом чачыктарды, постельный бельелорду тартып көргөзөм. Чачыктар канча? Олар 650 да. İçinde 5'i var, 6 var. 10 var. 500 da. Olar 400 da. Aşkanası saketkele 400 da. İçinde 10 var. Olar üstte katarı 500 da. Morpası katarı 400. 400'den. Roznica qanday bo'ladi? Satılab roznica? Bir xil ketoradi. Birde ekan roznica. Manalar 120, 130, 160. Bular çoğunlar qanday razmeri? Лицевой 130, 110, 130, 170, 180. İçinde qancha bo'ladi? 10 bo'ladi ekan içinde. Kaçlar? 110'dan ekan. 60, manalar 50. İçinde qancha bo'ladi? 10 bu barlı. Şoň banny çaçıqlar? Banniler 250 da. Bir danası. Danası 250, 300'lüğü hem var. Bu yerda 250, içkarida 300 millar, 250 millar. 650 ekan, коробкада 2 турецкий ekan. Bardyk 650. Çaçıqlarça. Banny xalatlar. Banny xalatlar 2000 da. 2000 so'm ekan. Banny xalat 3 çaçığı menen. 1200 da. 80 so'mda. 1200 bö? Yonadi gör pastel, yonadi kechqurunda. Jana o kechqurun. Bunu 1,5 satışadi, optimdan sayfetdi. Optim narxda qancha dediniz? 1200. 1200 bu geç janat ekan. Yok, Xitoy. Xitoy o? Turkiya ham bor. Bu üstüdeki jambay o? Yonadi, monolar bor, 3,5 mingdan Turkiya. 3,5 ming ekan. Mana emelerçe kichikay mayliqlar. Monolar bor, 700 so'mdan 20 tasi. Rosa zo'r mashina. Mana o'zim yuvib ishlatadi. Rossiyaning kачество zo'r. Zo'r. 600 so'mliklar bor 20 tasi. Kачествosiga qarab. 400 so'mlik bor, kачествоga. 110 so'mdan. Şimdi 10 ekan, 110 so'mdan ekan. Mana bunisi bor. Optimga. 10 so'mdan. Har bir danası 110 so'm ekan. 1100 deydi paçkaga. Optoy sanası. Rozницаға 750-700'den deydi, 650 ekan Turkiyanыкы çaçıqda. 800'ge çeyin. Dasturxanlar? Dasturxanlar manalar 650 da, turetski. Manalar 1200 da. 320. Razmeriga qarab. 230-650 bo'lar. Ular bile shunda 650. Manalar bor. Ularga oshib ketdi. Azir men avsulab qatiraman. Aytaverim. 1000-4500 deb turib, to'g'ri kelsa tushib beraman-da buchi. Olsincha ko'tarilib qolsa, 320. Anaqalari 230'ları 1100, 1200. Yillurda. İlingen çaçıqlar banny 550-500'den ekan. Roznica senasydagy.
Ro'zlikda 600-650 ga har xil sotaveramiz. Zakaz jo'natasizlar? Qaysi regionlarga jo'natasiz? Masalan, No'xatga jo'natamiz, Aravanga jo'natamiz, O'shga jo'natamiz. Toshkentda ejalarimiz bor, ularga har yerga jo'natamiz. Birinchi aqchasini soladi, aqchasini olib, elga jo'natamiz-da. Yaxshi. Tushundim.